Ngibingelele kuwe mlaleli. Ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele i-button usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje. Akukho ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela manje. So ongakwenza kona-ke laphana-ke usicindezele i-button-ke usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana sekuvele-ke insizwa-ke laphana ibeka umbono wayo ngayo-ke le ngozi-ke evelele-ke laphana-ke uJacob Zuma-ke. Le nsizwa-ke uma uyilalelisisa impela-ke iveza okuningi-ke impela, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami-ke ngikudlalela-ke ikliphu-ke uyizwele wena-ke ngawakho amadlebe. Engizokucela kuwe laphana ukuthi-ke uma sezwile-ke le kliphu-ke ungene ema-comment section-ke ufike ubhale isicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinza ne-button usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le kliphu lena-ke awuyithokozele. Yabona bafethu, mina nje eyodwa into engizoyisho kulento eyenzeke kubaba wethu ubaba Zuma. Yabona bafethu, mina nginitshele nje nonke abantu enisupport MK, nginitshele nje kumele ukuthi nibe washi, nimgade laba la, nimgade nibe washi, nimgade nizame ukumprotecta ngayo yonke indlela, ngoba nginitshele nje ngapha kaKhongolose abazwile ngani. Yabo kuyimanje nje akulalwa laphana, kuhlezi ukukhanda amaplani laphana ukuthi lento libazoyiqeda kanjani, ngoba bayabona ukuthi vele lento ibaphazamisile. So mina ningekho wash, mina ningabe wash, nginitshele ukuthi sizokhala sizolahlekelwa ubaba ekade iphumulele. Kumele ukuthi nje kuhlelwe kahle yabo indlela eziserious zokumprotecta la muntu, ngoba ngenzeka ukuthi banesandla kulento yenzeni.